नमो शिवाय मो चैनल रे आपको स्वागत। आपको पवित्र महाशिवरात्रि अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणक मध्य क्यों मैंने व्रत रखिंट कमेंट निश्चय जनइबे एवं आपणकर देह एवं केमी अच्छी कहे। देखु यह एक बार अन्न महाशिवरात्रि पूर्व दिन मु एक बार करी। चलतु किपरि सब प्रस्तुति करी आपको देखा। एठी देखंतु सब बासन मजा होगी रही जाइए एवं फल जहाँ सब भोग लगे पत्र बेलपत्र समी पत्र दुब बरकोली पत्र आंब पत्र सबकि आसी जाइए सबकि को धुआ धुई करके रखिदे। एठी रुद्राक्षमाला पैता दीप सबुरे घी भर्ती करके रखिदे एवं माटी लिंग गढ़ापी माटी पानी पकई देछि। एठी देखंतु सागु बुट को पानी भिजई देकी रखिदे। व्रत यह सब जिनस खाई हेब एवं ये पढ़ाई किसी पुस्तक वर्तमान राति 4टा होता मु उठिकी आसला गाधुआ पाधुआ सारिकी प्रथम आचमन ये कर सूर्य पूजा करने देखो तुलसी पत्र अक्षत तापर किछि पुष्प हलदिया रंगर पुष्प तापर किछि मिष्टान्न देकी तापर बाहर प्रथम सूर्य घे आसिली तुलसी माँ पाखरे तापर ये आस्थान सजाड़ुछि प्रभुଙ୍କର पूजा करने 4 गोटे आस्थान किछि गोटाक अखंड दीप गोटाक प्रभु एवं माँ बसवे गोटे शिवलिंग स्थापन है गोटाक कलश बसे तापर ये प्रथम अखंड दीप को स्थापना कर दउछि मंत्र सहित तापर अखंड दीप किछि पुष्प देकी पूजा कर नउछि। थालीटी जेपरी खराब न हुए से मुझे प्रथम बेलपत्र दे दूची तारी ऊपर माटीर लिंग को रखी प्रथम एमती तले गोटे बेस रखीदे लिंग को बसई दे। शिवलिंग सम्मुखर 4 गोटे माटी पेंटुला श्री गणेश कुमार कार्तिकेय माता एवं नंदी उद्देश्य रखीदे। प्रथम मोर इष्ट पूजा कर गाधुआ जल किसी फूल तुलसी पत्र देकी बेस कर स्थान बसई सारापर ये कलश स्थापना करने गोटे पीढ़ा रखी पीढ़ा उपर अष्टदल पद्म तैयारी करुछि हलदी अष्टदल पद्म तैयारी करुछि तापर बर्तमान मुझे अक्षत रखीदे हलदी गोला होता अक्षत से अष्टदल पद्म आंकी दूची तापर नहीं गोटे पितलर कलश तंबा माटी नहीं पारे पितल कलश रखीदे से बर्तमान चंदन अर्ध चंद्र मूर्ति आंकी दूची सिंदूर हलदी सब लगे सुंदर भाव सजै सारापर से पानी भरी कर दूची कंठ पर्यंत ही पानी भरी कर दूची से अक्षत तापर आमर दुब कुश टिके दुब ना कुश जहाँ इच्छा दे पारे हलदीर गुंड तापर किछि मिष्टान्न श्री कर्पूर तापर तंबार कॉइन नहीं मु तापर अगुरु किछि घट मध्य ये सब जिनस सब पड़ी थाए तापर आंब पत्र चंदन सिंदूर हलदी सजे लगे दे सारापर गोटे पात्र रखी किसी अक्षत दे सारापर गुआ को हलदी पानी धोईकी रखीदे गुआ को चंदन सिंदूर हलदी लगे सारापर वस्त्र स्वरूप रक्षा सूत्र अर्पण करी कलश गोटे वस्त्र अर्पण कर गोटे पैता पैता को हलदी पानी हलदी टिके लगे देते ये कुश स्पर्श करके ठाकुर को आवाहन करुच्ची पंचदेवता को आवाहन कर सारापर पाद धोई दूची जन जन करी श्री गणेशंकर प्रभु नारायणकर प्रभु महादेवंकर माता दुर्गा एवं सूर्य नारायण को एमती पाद धोई देकी टिके पुष्प जल पुष्प देकी आवाहन करुच्ची तापर अधिका किसी तो फूल मिलला ना तेणु जहाँ जी फूल मिलला से ठाकुर को भल भाव सुसज्जित करके बसई दूची बेलपत्र दुब अर्पण करी देखु दुब एवं बरकोली पत्र अक्षत सब कलश उपर देकी प्रणाम कर पाद आउ थे धोई दूची पादरे दे दूची शिर अर्घ्य दे दूची आचमन करने एवं पुणी आउ थे आचमन करने जल दे सारापर ये महादेवंकर
ପାଦରେ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶିରରେ ଅର୍ଘ୍ୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଚମନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ନନ୍ଦୀ ଏବଂ କୁମାର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁଷ୍ପ ଅକ୍ଷତ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଦ ଧୋଇଦେବା, ତାଙ୍କ ଶିରରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଆଚମନର ପାଣି ଦେବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କିଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ସେହି ହିସାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିଲା ମାତାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୋ ପାଖରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳି ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ସମୟ ପାଇଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜପ କରିବି। ତାପରେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଳତି କରିଦେଉଛି କଳସଙ୍କର। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୀପ କିମ୍ବା ଏକମୁଖୀ, ଦଶମୁଖୀ ଏପରି ଦୀପରେ ସବୁ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଳସଙ୍କର ଆଳତି କଲା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କ ସପରିବାରର ଆଳତି କରି ଘର ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକାଥରକେ ଆଳତି କରିଦେଇ ଆଳତି କରିସାରିବା ପରେ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କଳସଙ୍କୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରଗଣ ଏବଂ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଏଇଠି ମୁଁ କଳସଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 3ଟି ତାଳି ମାରିକି ଭୋଗକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଉଛି ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟା ଫଳ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର ରଖିଛି ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ଦେଉଛି କି ନଡ଼ିଆଟି ଗୋଟା ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସବୁଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜଳ ଦେଇକି ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଛୁଆଁଇକି ସେଇଠାରେ ରଖିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ମାଟିର ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ସେ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଛୁଆଁଇକି ଏମିତି ଥାଳିରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଛି। କାଲି ପାରଣା କରିଲା ବେଳେ ଏସବୁ ନଡ଼ିଆ ସହ ଦାନରେ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ଫଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି, କମଳା, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୁଆଇଁ ଦେଇକି ସେଇଠାରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳରେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ଏପରି ଭାବେ ଟିକେ ଟେକି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ଗଜା, ମୁଗ ଏବଂ ବୁଟ, ଶାଗୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେହିପରି ଭାବରେ ବେଲପତ୍ର ଦେଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, କଳସଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲି ଭୋଗ ଏଇସବୁକୁ। ତାପରେ ଏବେ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଡେକୋରେସନ୍ର ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଯାହା ଯେତିକି ପାରିଛି ସେତିକିରେ ହିଁ କରିଛି। ଏଠି 2 ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷତ ଅଛି, ହଳଦୀ ଗୋଳା ଏବଂ ଧଳା। ଏଠି ବେଲପତ୍ର, ଦୁବ, ଶମୀପତ୍ର ସବୁ ରଖିଛି। ଏଇଠି ଠାକୁର ଘର ଠାକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ତାପରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ମନ୍ଦିରରେ ବାସ୍ କିଛି ଭିଡ଼ ସେତେ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ ମନ୍ଦିରରେ। ଜାଗରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ବହୁତ ଠେଲାପେଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ ନ ଯାଇକି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରୀରେ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ସାରି ଦେଇକି ଘରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମନ୍ଦିରକୁ। ଘରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା କଥା, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛି ଶିବାଳୟ, ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି, ଭୋଗ ଡାଲା ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ରହୁଛି।